أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير والمقدس غني الضد والند والشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah Teala aytdi Nisa suresinin 105. hem şundan son kelgen ayetlerinde İnna anzalna ileykel kitabe bil haqqi litahkuma beynen nasi bima arakallah ve la tekun lil khainina khasima واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما Allah Teala bu ayetlerde ayta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge hem biz indirdik sana kitabını Kur'an kitabın haklık bilen Kişiler arasında onun bilen hüküm kılır üçün Allah Teala sana bilgirtkençe, kursetkençe hem hiyanetçiler üçün bahaslaşışı, onlarını yaklavışı bulma. Hem Allah Teala'ga istiğfar kıl, haklıkta Allah Teala gafu itüşü hem rahimli buldu. Hem cedelleşme, bahaslaşma, kimler üzerine hiyanet kıldılar, hiyanetçilerini, haklıkta Allah Teala hiyanet etüşlerini, günahkar kişilerini süymedip Allah Teala ayta. Bu ayetlerinin iyini sebebi turunda hadislerde getirile. Bukhari hem Müslim'de Ummu Seleme radıyallahu anh ayta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün işigi tübünde iki kişinin bahaslaşkanın, nizaqlaşkanın işitip çıktı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kilgenler. Onlar yanına çıktı hem aytti. Ela innema ana beşerun ve innema aqdi binahvi mimma esma'u ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti onlarga min kişigine dedi hem min sizin orada hüküm kılam üzüm sizden işitkençe yani sizden işitken sözler boyunca hüküm kılam sizin arağızda belki sizin birerigizning delilleri aytgan sözleri nıqlıraktır. Şu sebeple min onun faydasına hüküm kılırmın. Belki Müslüman kişinin başka kişinin hakkını ona verirmin. Lakin ol dey, eğer min hüküm kılıp başka kişinin hakkını alsa, ol cehennem utunun bir kisegi. Ol şol cehennem utunun kisegin küterip alıp gitsin, yaki onu kaldırsın, taşlasın dey. İkinci rivayetinde ayta, Ummu Seleme radıyallahu anh şu hadis turunda indi. İki kişi de tuğanlar birbirisi bilen miras malı turunda nizaqlaşıp kildiler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Hem şu mağnada indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti onlarga min sizge hüküm kılam min kişigine dedi. Hem üzüm sizden işitken sözler boyunca hüküm çıgaram. Eğer birigizning hakkın ikinchigizge verilse şu hüküm arkasında yani haksızga Müslüman kişinin hakkını alsa ol cehennem utunun bir kisegi onu üzerinin muyununa tağılır kıyamet gününde şu cehennem utu deyip aytdı. Şundan sonra bu iki kişi iki tuğan indi jıladılar hem her birisi aytdı üzümün hakkımını tuğanıma verem deyip. Şundan sonra indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı ikigiz de şol sözlerini aytgeç indi qaytığız şol miras malın alığız hem birge bölüşegiz hem birbirinizni baxil qılığız deb yani özünün haqqını ikincisine halal qılsın, baxilleşsin deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarga aytib jiberdi. Yani hüküm çıkarılırga mümkün qazi tarafından da şuşu işitilgen delillerge, sözlerge qarab. Lakin alul hüküm çıkarılgaç kişi hakkı eğer kirgen bulsa o sinikine eylenmi. Şeriat tarafından şeriat qazıya hüküm çıkarsa da ol baribir sana haram bula. Hem ol cehennem utunun bir
кисәге һәм кыямәт көнендә ул синең муеныңа тагылыр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтеп җибәрде. Икенче хадистә китерелә, шушы ук аятларга бәйле рәвештә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям белән сахабалар газаватларга йөрделәр һәм бер сахабәгә инде ганимәт малы итеп көбә һәм кылыч эләкте ди. Ягъни сугыш киеме, тимер кием һәм кылыч эләкте. Һәм шуннан ул аны үзенең он саклый торган савытына салды һәм анда он да куйды. Соңыннан инде караклар кирип, аның шушы су сала торган савытта була, ягъни балчыктанмы, таштанмы ясалган, шуның астыннан чыгып кирип, өенә аның онын да алып китте һәм шушы коралларын да. Шуннан соң бу сахаба инде аны изләде, үзенең энесе Катада радиллаһу анһу белән. Шуннан соң izləgəç indi tapdılar kim икәнен, ягъни bildiler, ләкин дәлилләре юк иде. Аптырагач инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә шушы энесен җибәрде. Катада килеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә әйтте: "Фәлән кеше безнең, ягъни абыемның ди, атамның иртуганының күбәсен һәм onun урлады ди. Шуны тикшерсәң иде" дип. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм вәгъдә бирде инде: "Мин моны карармын, тикшерермен" дип. Моны ишетеп, теге кеше моны ишетте, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барып җиткән, килеп тикшерәләр икәнен. Шуннан соң ул әйберләрне алып күршесенең өенә кертеп куйды. Кайбер хадисләрдә килә инде сөйләшеп кертеп куйды, кайберсендә инде койма аркылы ыргытты ди. Шуннан соң үзенең туганнарына әйтте: "Ул урланган әйбер фәлән кешенең өендә" дип әйтте. Һәм тегеләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына барып, "Безнең ди туганыбыз менә шушы гаепләнгән" ди. Тума ибн Убайрак дигән кеше булган инде ул. "Безнең туганыбыз яхшы кеше һәм мусульман кеше" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барып әйттеләр: "Әгәр без ди, безнең гаиләбез мусульманнардан, әгәр син аны гаепләсәң, һәм күршесе турында әйтелә, ул күршесе яһүдләрдән булган. Яһүдләр үстен чыгар һәм без мусульман булган килеш безнең туганыбыз һәлак булыр, кулы киселер" дип әйттеләр. "Син безне якла" дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барып әйттеләр. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм барып кешеләрне җыеп әйтте: "Фәлән кешене нишләп гаеплисез? Аның гаебе юк" дип. Дәлилсез килеш. Һәм инде икенче риваяттә килә, шушы Катадага, теге урланган кешенең инде энесе Катадага әйтте: "Син нишләп дәлилсез мусульман булган һәм дә яхшы булган кешеләрне караклыкта гаеплисең" дип әйтте. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә шушы аятларны иңдерде. "Без сиңа Коръәнне, китапны иңдерде хаклык белән кешеләр арасында Коръән белән хөкем кылыр өчен Аллаһ Тәгалә сиңа белгерткәнчә, һәм хыянәтчеләр өчен бәхәсләшүче, аларны яклаучы булма, һәм Аллаһ Тәгаләгә истигъфар кыл, ягъни хаксызга кешене гаепләгәнең өчен", ягъни Катаданы әйтте: "Нишләп син дәлилсез кешене караклыкта гаеплисең" дип. Истигъфар кыл, Аллаһ Тәгалә гафу итүче һәм рәхимле. Һәм бәхәсләшмә, яклап хыянәт кылучыларны, хаклыкта Аллаһ Тәгалә хыянәт кылучыларны һәм гөнаһкарларны сөйми" дип. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләнең хөкеме буенча Коръәндә килгәнчә, туганың булса да, якының булса да, мусульман булса да, мусульман булмаса да аермасы юк. Аллаһ Тәгалә хыянәт кылучыларны, алдаучыларны һәм үзләренең бәлаләрен башкаларга ягучыларны якларга кушмады. Хыянәтчеләр кемнәр дигәндә, Аллаһ Тәгалә башка аятта әйтә, Әнфәл сүрәсендә: "Я әйюһәлләзина аману ла тахунуллаһа вар-расула ва тахуну аманатикум ва антум та'ламун вa'ламу аннама амвалукум ва ауладукум фитнату ва анналлаһа индаху аҗрун ғазим." Аллаһ Тәгалә шулай ук бу аятларда әйтә: "Эй иман китерүчеләр, Аллаһ Тәгаләгә һәм дә аның расулына, Пәйгамбәргә хыянәт кылмагыз һәм үзегезнең әманәтләргә хыянәт кылмагыз һәм сез белә торасыз. Белегез, хаклыкта сезнең малларыгыз һәм балаларыгыз фитнәдер, сынаудыр, һәм Аллаһ Тәгалә аның каршындадыр бөек әҗерләр, саваплар һәм җәннәтләр."
deb Alloh taolo aytadi. Bu oyatlarda kelgan amanatlarga xiyonat etmagiz degan so'zlar, ya'ni kelishuvlar tuzilgach ularga xiyonat etmagiz. Üstigizga yuklangan, ya'ni olimlar tafsir qildilar. Üstigizga yuklangan vazifalarga, musulmonlar tomonidan yuklangan vazifalarga xiyonat qilmagiz. O'zingizning mollaringiz yoki bolalaringizga aldanib dey. Chunki ko'pchilik xiyonat etu kishining o'zi bir nindi sababsiz tilagandan tugul, o'zining mollari foydasına, mollarini saqlab, yoqlab yoki orttirish uchun yoki o'zining bolalari foydasına, bolalar haqqi deb yoki molimning haqqi deb o'zining moli yoki bolalari turunda o'ylab kishi xiyonat etadi. Amanatlarga, kelishuvlarga ham siz bila turasiz dey. Shulay Alloh taolaga ham uning rasulina xiyonat etmagiz dey. Bu turida olimlar aytdilar, imanlı kishi iman keltirgach, iman kalimasini aytgach, Alloh taolo bilan kelishuv tuziy. Alloh taolaga ham uning rasulina ishondim degach, Alloh taolagagina ibodat qilirga hamda payg'ambari yo'lidan borig'a, Alloh taolo qo'shganlarni o'targa ham tiyganlardan tiyilirga. Yozuv majburiy tugul, ya'ni mening kelishuvim yozmasha yo'q, men ona va'da etmadim degan so'z ol durust tugul. İman keltirgandan so'ng musulmon kishi Alloh taolo bilan kelishuv tuzidi, amanat oldi o'z ustuna. Alloh taolo qo'shganlarni o'targa, tiyganlardan tiyilirga, ham bir Alloh taolagagina ibodat qilirga, ham payg'ambarina iyariga, payg'ambar qo'shgan yo'ldan borig'a, uning sunnatlarini o'targa. Mana shu ul amanat, eng ulu amanat kishi ustuna yuklangan imonli kishi ustuna. Nindigina günah işlese de belekey bulsun dediler, olu bulsun, olar bütünüsü de şuşu Allah Teala'ga hem onun ilşisine birgen iman getirip va'daga, emanetge xiyanet bula. Hem şulayıq indi Müslümanlar tarafından üstüne yüklengen vazifalar, aile vazifası bulsun, yaki imamlık vazifası bulsun, yaki başka vazifalar bulsun, Allah Teala'ga hem peygamberge birgen emanet sonala onları da hem onlarını ötev tiyişli, hem balalarına aldanıp hem de mallarına aldanıp Allah Teala'ga hem onun ilçisine hem birilgen üstüne yüklengen vazifalarga, emanetlerge xiyanet kılu tiyiş tügül. Şuna göre Allah Teala ayta, biligizde siz şuşu aldana tırgan mallarınız hem de balalarınız onlar fitnedir. Fitne yani mında sınav mağnesinde. Allah Teala tarafından sizni sınıy. Allah Teala mallarınız bilen xiyanet etirsiz mi mallarınız faydasına yaki balalarınız faydasına Allah Teala'ga hem onun ilçisine birgen şehadatke iman kelimesine xiyanet etirsiz mi? Sınavını ütersiz mi, yaki ütmezsiz mi? Bütünüsü de Allah Teala'nın tilegen bendesine bire balalarını hem mallarını sınar üçün hem de en ulu ecir sevaplar bu dünyadaki mallar yaki balalar tügül. Belki Allah Teala karşında bulgan ecir sevaplar, cennetler hem nimetler elbette büyük deyip Allah Teala va'da etti. Şuna göre de indul Allah Teala'ga iman ketiru, peygamberi yolundan baru, tanu, ol meşitte söylene tırgan vağızlar, hem meşitte tınlana tırgan vağız gine tügül, turmuşta kullanılırga tiyiş. Üstümüzge yüklegen vazifalarını ütev, emanetlerge xiyanet etmev, Allah Teala kuşkanlarını ütev tıyganlarından tıyılu, peygamber yolundan baru, şuşu turmuşta bulurga tiyiş. Meşit içinde yeki deris vakitindagına bulurga tiyiş tügül. Şunda kurine mallarımız hem balalarımız ziyan kelgende Allah Teala'ga birgen emanetini ütibiz mi? Belki balalar hakkı yaki malımız hakkı deyip Allah Teala'ga xiyanet kılabız mı? Ama Allah Teala aytti bitinde Allah Teala xiyanet kılışlarını hem de günahkar bendelerini süymeyip onlar bu dünyada da hem ahirette de Allah'ın rahmetinde bulmayacaklar. Allah Teala barımızı da andı işlerden saklasın. Всевышний Аллах сказал в суре Ниса: мы не спаслали тебе Писание, то есть Коран в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах. Не будь же ради изменников припирающимся и проси Аллаха прощения, ведь Аллах прощающий, милостивый. И не припирайся за тех, которые обманывают друг друга. Поистине Аллах не любит тех, кто изменник, грешник. Вот вы припираетесь за них в ближайшей жизни, а кто будет припираться с Аллахом за них в день воскресения?
или кто будет за них поручителем в судный день. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.